तेज सावताली किचन में सामान को सागुन जोहार तेज दो बनेला उल फार्चा कदा बेस्टिक एबार तेज रेसिपी बनेला उल तिकी पे नलदा उल बारिंग गेट कदा onka kate jangan tak kencang ada Wina, get. Iban noa get aja udah job ya, dare. Bestiknya baca ya. Noa batiknya lagi enggak ini ya. Iban noa aru ul ada mintiknya ada tikir lagi. Mata hale tanya resipi ul tike, berat ul tike nyal tabung teh. Iban noa 20 menit hede aja. Ono 10 menit এখন থেকে nyala kana maya gudang bestik sing gak kana ayo nah harus menurut sini gak kana kalau ini gas main pe agak ini kencang pe Noa bar mintin do ya lari lagi. Nah tanya ladang lari juga kena bestik. Iban noa छाल आस्ते आस्ते छाड़ा लेते. अरे छाल छाड़ा कटिंग हो जा रहा है. एकदम दारुण सुंदर सीना करना हमें ये तो छाड़ा चाबाया नॉय छाड़ा हो गया करना एकदम बेस्टिक इबान नॉय हता कदा बारे मरीच बुलुंग और नॉय सुनुम पुरी सुनुम इबान नॉय सलाई माखा मिमिति सिपी गजरा kasih tunjuk gitu. Karena belumnya makanan, karena maricin yang betul kana. Apa itu hal bisa kita jambal atau barat ya bisa jadi jambal belum mama kita jambal tadi sini jambal tadi sini yang makan arah tadi jam mau bujiak noy kali halka tini makana na tini yang kata mesti makada anuaran sunum yang terakana jadi sunum nama mata makana karena dia sedikit tidak apa yang kata nak kata jam tapan teh tanya resipi उल तेके सिपिया को लिया उल तेके को लिया चाटनी बांग काते अब तो उतु काते चाटनी काते जम दाड़ेया नंका तो नंका सिपी काते हम आते ओड़ा रे बेना काते मिद घड़ी रे जम ताबन पे 10-15 मिनट मध्य ना रेसिपी रेडी खूब कम टाइम रे आपे हम नंका उल तेके
बनाव कते जम ताबन पे मा तबे सानाम कोगे सागुन जोहार।